Fort, fort. Sjeću.
Mikelne, ovdje tra, a? Ajde, možda si, ajde. Ne, za Neja. Koliko se ide? 0-0? Čekaj, ne dojdi vam. Bravo! Rade, ajde. Otvoren sam, sam sam, podaš, lijeđa, ja idem na tope. Nikakva komunikacija. Od kada? Umeraj samo! Ponasija! Damjan, moraš da te tam! Bravo, ajde. Četvrti. Od toga, vamo Tišina! Pusti se! Ajde, Naum, čeka! Dimi kuka! Makso! Pomeri! Nazad, plaće! Roman! Nazad se! Naum! Sam! Zostave samo komentirate! Igraj! Igraj futbol!
Добре. Здравейте. Искате да работят. Се вайде хиляда беше. To je Marina. Bravo Maksim! Da vratiš od deset. Ovo je počna, ja? Da, ima više traži. Ajde zrno. Ovo kako je. Samo katastrofa. Nije na mjesta. Ima iza, te brat, a? Zapravo je danas karterom za topke. Daj, a oti u postu ga dođe.
Što ti je to? Fašić se pravi. Vratov, Fatih, Kukava, pa na Kukava, desetina. Kaj je Andel, to ide? Tamo je preko ograda, ne znam. Tu je, ama preko ograda. Ponatamo. Ne, ponatamo. Tu je neko. Ama preko ograda, unutra. David, lezite od napred. A, kućeto. Pazi kućeto. Ima kuće goljemo. A tebe? Pa pogrešno. Čupaj, naši nije sve. Dobri ste? Ima. Da, nam je. Voditi se brzo, da bez... Voditi se brzo. Ajde, da? Stigneš te? Gdje, brato? Gdje je da obilje? Gdje si ide robe? Gdje pogledamo malo.
Ajde, što vjerite sam, si zelo, znači ima do sve. Pauga, Silja! Barden. Sì, vabbè, vuole che siamo un po' da schicciata quando deve essere. Faul, ja? Kesti ti da ti me zbolot ja. Majmun, ne znam. A to ide, ne gledaš majku? Kao u Bosni, ej. To je majmun. Ajde, Raul! Bravo, dete! Rosija! Govara Ingrid. Dva nema offside, nema offside. Otkaj, dva pati bez veze! Metro u offside. Dajte mu nočare, to ću neći. Hadi bazı
Bravo Damjan! Daj mu karton, oj! Pukri u glavu tu. Paume, o mamuja! Da mu tamo makne da majku mu je da mu piču ne voda mu jebe. Napred go ima, pred sebe go ima. Linci. Penalty. Ajde, Macko! Bravo! Bravo, Marko! Bravo, Marko! Kako? Vedi, faccia! Quando divide tu è
Mi se spustili. Zarem ja ne spremim. Ladno. Ajde Miki, dobro. Još tamo. Pola nul, zato. Ajde. Ovdje traji sonce, malo. Šta li se ovo vika jedan era? Da, ne ide, nego ne. Vrhno. Dobro, to je najvažnije. Toliko. Ovo nervozno. Okroni, ne, a bez, pukne. Ne mogu to ti izvaditi. 6 zlata, ne. Real pomoć ne može. Posle Pavle smo, sve će više. Offside, sudija! Ivan bi spasio. Nije mali. Ona sve će igra, bre. Igra, Moram ali se... Ko je u Real Madrid? Ima dobro i to treba dobro. To nagradi, da. Ima šanse da je pomoć. Sve se glumci damo, ovo je Real. Deixa na freia, ai. Isto Stalno vas stalno vas. Dvajto i dvajto, to je i golman. Snime ja. To je i Maci koji je to. Kako je? Ja? Ajde, sudija! Drago to nikad kako. Taka se šiša.
bili rasvjeti. Pa isto gledajte. Ne bili tako... Malo gledajte. Imaš bili imaš plavo. Bravo. Ага. Koliko je sad? 2. Za koga? Za Tija? Bravo, Toni!
Ajde, pojako malo. Hard. Ajde malko živnost, deca. Ajde ovdje auto, sve. O, sudija! Pa gledaj malo! Dobar, pijan. Penalno, sudijale! Znači svi. Deve Matko! Otvaraj się kawałek. Oğlum be bro. Ogi ogi.
Możesz? Czekaj, da dojdem ja. Bolek. Bravo. Vai, siga.
Давай туди! Ne, ovo je rečeno. Ja im to kažem. Tri gola, vidi se? Sam ne gledamo? Bravo, ljubav poslije, bravo. Petkere. Plava povijest u Nebu i znova koma. Ja. Aha. Evo još jedno. Ajde imaš. Ajde ima vodi. Bravo, Tane! Izaće 3-0. Ovdje kada će tu nešto odbrani. Odbrani dva dali, tamo. Tam da je slavo. Pati je se rukave, Koje? A di si našao Tvoj vremena. Tvoj vremena. Šeta, kako sad? Ajde me poborgu, ej, zemi topka!
Vodi! Arriba. Primija topkata, pojdi na top. Evo ja topkat, evo. A da Šeška zapnite malo za moj. Hadi be, vidi pusto, Lučo! Ajde. Isto ka tebe. Faul imaš, ej! O, ne, faul ga!
treba da neka stigla pao, ne? Čepen se primetio. Ne daj. Bravo. Ajde da se je. Ajde, Makro. Koga su izva? Gotovo se izvinjem, može po jedno. Da donesem. A? Ajde, idemo. Što se Mastika? Mastika? A co? Ajde, uzem jedno macchiato soladno. Za tebe macchiato soladno? Znaš? Sjedi, uživaj. Ne, posle. Ja si uvijek radi Alcaraz. Prašenje nek njega ne znam. Ладно, Петрова. Oj sudija, faul imaš be! O sudija be! Whatever! One šlepeš!
Ove, sudimo ovaj namjerno, velo! Više možemo su više da snijepete. Emanuel! Pa ne šoljiću ovo. Sve kajde, pa čvrsto na ulicu. Pa nema Vrska, ima i pomoćnik, ima na 2 metra već uđe. A bez topla budi nekako. Ajde, skreni go strana tamo. Ajde, kad dobro. Ajde. Povrbu Milan, ajde Češka traži povrbu. topka, Češka u prazno traži. Bravo. Ajde Češka. Idi. Pa čvrsto. Češko! Šefe. Ne, ja tete kuću. Idemo i nami. Dakle sam dresiran. Na zdravlje. Poveli zlato. Srce si uvijek. Ali sidi vedare. Čekaj ti idem. Ne, nikako. Nemoj ne zajebavaj. Cinemanija je jedna, da ne zborimo. Što je mogu reći. Aj, malko otvori za mene. Idena. Ste to vidjeli, da? Ajde napred, ej! Dodaj ga, dodaj ga. Ovoga šutna. Mario, zajeban. A, ovo je idiot. Od ovega je ovo. A to, ja ga imam ovako. Govorno Mario ti izgleda barem po 3 puta, to sedi na gol, ove po 3 puta, bavo sam da ne tu. Sve je drugo pinje to ne opranje. 3-0, 3-1, ja ga opranje izgleda i patim onako. Ali vi sad što se izgleda, ti ga pomagati? 2011. Ovo ne bi pote. Antonio sam 2010. Ja šta minuta? A 2019. Ali izgleda kao Mario. 2009. Srbija. Otko bebe ovo gotovo. Puštaj! Ugazano, nego prvo ide čekat, da više čekati. Idemo to! Ide Češka, idi! Mala da njima.
Idi, kule! Dobro be, ajde, uboj, ajde. Ubav si, ubav. Elena, Hadi de idag. Sino ko yung ulo mo. Kasha ka na. ajde be Noši, kulje. noši, ajde, noši. Ajde kulje, odlavaj. Ti igra kuljeve kad mi gledala tamo. Linija da pušti odmah, Ajde, neka igra kulje. Ajde, gol daj. Ajde. O, Piši ove. Pazi, ne, stavljamo. nema tu ništa za... Cijelo Arsenal. Nared imaš ti ovdje početi. Antonio? Ajde, Šeška. Baš ti na minuti. Daj se drugu stranu. Trče po njegu. Daj voda na ele. A? Kako piše? Topolski sport. Ima.
lice bude. Ne, ovo, Grklem? skoro. Pa ne sakaj. Pa ne znam, nego primete po brojkama ili znam. A, Damjane. Ne. Doktor Ratko, po voda daje. Da provjerimo da je ispravno. Da je Ratko od Skopje. Javno zdravlje. Išao si ima izgleda. Ama bu mu golden Kote ne ostaje?
Offside. Ništa offside, prebrem istrače. Trebaše da čeka. Da ništa to strašno. Ajmo povrbu, ajde. Davaj šop, daj mu ovdje lijevo, tam ti. Ili trojica mu davaj. To je futbaler ve Katarino. To je moja rabota. Bravo. Bravo, Tanje! Što ja ovdje. Koliko ima Vejne? 5 minuta. Vezite pa unutra. Kaj je Kote? Evo, ne je Kote ove? Konstantin. Ne je Konstantin? Ove su drugarite od Antonija. U čaršije. Da, ali koji su nije figi.